dinosaura. Bilo je prekrasno, sunčano, subotnje jutro. Biba se probudila, umila lice i oprala zube, odjenula i otišla do prozora pogledati je li Bobby već vani. Kad ono! Kakvog iznenađenja! Pa to je Darko sa svojim roditeljima! Jej! Sasi, pa mi imamo goste! Ne, ovaj put ćete vi doći kod nas u goste. Došli smo vas povesti u oazu dinosaura. Idemo s vama? Zar stvarno? Pa stvarno. Zdravo, Biba. Zdravo, Zazi. Dolazite nam u goste. Smiju li doći i Bobby i Zina? Molim vas! Da, pa naravno. Hoću goste. Idemo u oazu dinosaura! Jej! I tako su se svi zaputili do čarobne planine, u čijem je središtu bila skrivena oaza dinosaura. Skoro 2 sata kasnije, cijela se družina približila čarobnoj planini. Biba i Bobby jedva su čekali vidjeti ostale dinosaure u oazi. A Zazi i Zina, pa jasno, jedva su čekali praviti spačka s Darkom. Zazi, Zina, ulovite me. Ne možete. Ne. Zapravo, Daro, Zazi i Zina počeli su ludovati i prije dolaska u oazu. Biba im je htjela reći da se još malo strpe. Trebalo je još samo proći tunel koji vodi do unutrašnjosti planine. No, u tom trenutku... Ajme! To je bio potres! Strašno snažan potres! Počelo je padati kamenje. Da! Majka i otac Diplodoci zaštitili su Bibu, Bobija, Darka, Zazija i Zinu. Čak se i Biba preplašila, a vi znate koliko je Biba hrabra, zar ne? Kad je potres prestao, svi su pohitali vidjeti je li sve u redu. No, kad su stigli do tunela, imali su što vidjeti. Ulaz u tunel zatrpala je hrpa ogromnog kamenja. Uf! Hej, što se ovdje dogodilo? Pa tunel je samo nestao. Što? Mama? Tata? Nje. I otkud dolazi taj dim? Nije li planina ugasli vulkan? Niste li tako rekli? Vulkan je neaktivan, no nikad se ne zna. Moguće da je samo zaspao pa se onda probudio, ali ni ne mora biti. Samo se nadam da su naši prijatelji dinosauri dobro. Jako sam zabrinuta. Nje. Ha? Sigurna sam da su dobro. Stvarno, smislit ćemo nešto, zar ne, Bobby? Da, tako je. Snažni Bobby maknut će kamenje bez muke. Evo, gledaj, Biba. Evo, gledaj i divi se. Teško je. Kamen je bilo stvarno veliko i teško. Svi su zajedno uspjeli pomaknuti samo najmanji kamen. U međuvremenu, Darko se probijao kroz kamenje kako bi stigao do tunela koji vodi do oaze dinosaura. Tjesno je. Zazi, Zina, u pomoć, brzo! Bravo, Darko! Bravo i za Zazija i Zinu! Uspjeli su se probiti do tunela, pa su požurili vidjeti što se događa u oazi. Na sreću, u oazi dinosaura sve je bilo u najboljem redu. Osim što su ostali dinosauri bili vrlo zabrinuti zbog dima koji je izlazio iz jednog mjesta u zemlji. Naravno, bili su i malo uplašeni zbog snažnog potresa. Darko im je objasnio što se dogodilo.
da je ulaz u tunel bio zatvoren. Kad su to čuli, dinosauri su požurili pomoći da se ulaz raščisti od kamenja. Ali, Darko! Gdje je Darko? Darko! Darko! Ajme, i Zazi i Zina! Pa nismo ni primijetili da ih nema! Gdje ste? Još malo je gotovo. Kad bi nam samo još neko pomogao gurati. Pustite mene! Jej! Zazi, Zina, Darko! Pa vi ste bili unutra! Juhuhuhu! Hrabri Darko i hrabri Zazulčići. Nje. Ja hrabar. Nje, nje, nje. I tako je tunel opet postao prohodan, a oaza dinosaura polako se, ali sigurno, vratila u ono što je bila prije potresa. Više nije bilo dima, svi su bili sretni, a Biba, Bobi, Zazi i Zina imali su stvarno nezaboravan vikend. I tako smo, prijatelji, došli do kraja i ove priče. Ajme, skoro zaboravih. Darko je za svoju hrabrost nagrađen posebnom medaljom, koju mu je dodijelio najstariji dinosaur u oazi, djedica Triceratops. Nje. Hvala lijepa, hvala lijepa. Hvala vam. Nje. Eto tako. Znači, došli smo do kraja i ove priče. Doviđenja, dragi prijatelji. Vidimo se opet u sljedećoj priči. Volim vas!